Poštovani gledatelji i gledateljice, sada kod sebe imam poklon box broj 8. Ako je imalo suditi po ljepoti ove divne kutijice, nećemo se razočarati ni sa njezinim sadržajem. Pa ajmo zaviriti što to sve donosi ovaj poklon box broj 8. Evo, prva stvar koju sam izvadila nam je ova predivna ogrlica. Dakle, imamo ovih smeđih drvenih tonova i bijele perlice. Ako volite tako malo veće ogrlice, s ovom definitivno ne možete pogriješiti. Jako je jednostavno, tako da ju stvarno možete nositi na jako puno kombinacija, jer nema neke žarke boje koja će se previše isticati ili smetati uz vašu kombinaciju. Tako da ako volite te neke malo nježnije tonove, ovo je definitivno nešto za vas. Da vidimo što nam se to još nalazi u poklon boxu broj 8. Sada sam izvukla naočale koje stvarno jako dobro izgledaju, brenda Gecko. Evo, ovako ću vam ih malo pokazati. Dakle, možete vidjeti da je sam obrob ovako lagano proziran, ove smećkaste boje. U svakom slučaju su nježne, ako je suditi po ogrlici i po naočalama, tako će u tim tonovima će nam nastaviti ostatak poklon boxa. Pa idemo vidjeti šta nam još to sve sadrži ovaj poklon box. Sada ću vam pokazati ovaj predivan novčanik. Definitivno je nekako nosi sa sobom ljetne vibracije. Možete i sami primijetiti, bijela nam je pozadina, ima preslatke male ljubičaste točkice preko cijelog novčanika i ove male slatke motive flaminga koji stvarno jako slatko izgledaju. Sada ću vam malo i otvoriti novčanik da vidite kako izgleda sam prostor novčanika. Dakle, klasika, nekako u sredini si možete držati gotovinu, sa strane imamo prostora za kartice i u sredini imamo ovaj pretinac za kovano. U svakom slučaju ima prostora, tako da se oko toga ne morate brinuti. I da vidimo zadnji artikl, ali ne i manje važan u poklon boxu, nam je ova predivna marama. Dakle, pozadina nam je bijele boje, kao što možete vidjeti na sebi ima lavove. Dakle, imamo tu kombinaciju crno, zlatne i bijele boje, stvarno izgleda jako moćno. A sam sastav ove marame nam je 70% viskoza i 30% svila. Tako da znate da se radi o prozračnom materijalu u kojem vam neće biti vruće. Dakle, imali smo maramu, novčanik, sunčane naočale i predivnu ogrlicu u poklon boxu.